Okay, mutayo wanje umurebo wa Kiara Media News Center we barakoreje iminsi not following up to gwitu ogwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Ikaro tumengu turahanu ya twasukwantu tayo director wa Talent Driving School. Leto mwana wawe obasukwana gira iminsi nuko no mwijesa kandi ebyo mukono okanika okuvuga motoka afudena na driving permit arebe ngo asukwana akora nyesha because Uganda y'ibiro yebi no kuyiya utabase kuyagira ngo noza kugumizamo nano byo kusoma sitwa ngo kusoma no kurungi okaro cyakwa kubeno ibyo mukono wasukwana biteko mutu nangwa tutaka tandikire abantu ba minister no kona batugambira ngo musomesa abana kuko mu bembezi wihanga akujya umwana mu gisebiye mukono no jango hagati aruhoki utakaramutiza abana no kusinga no kugira ngo abinja mbacumanya majority of Uganda ntiba kwebasa hazo umuntu kubota kwebasa buri umwe no hora abanyankore binifume ngo koko nesho ndake kumera so abinji Uganda nizo wano reba record ya education mu Uganda ne jangwa abantu batandika miliyoni 2 P1 aheza emitwaro 8 P7 tumaisa ngo miliyoni 1 emitwaro 20 tabakweza P7 so tumaisa ngo imwe ababasagara batahereze P7 nubito abatekinika kubana twenda because ubundi tarahereze P7 ahabubwongo bwe kugira ngo umutwe gukanga abandi obutebasa bw'abazire nicyo cyare sirataheza P7 abandi ukashanga embera y'amashomero nushanga mwana natambura kilometer 30 in fact haruna nakiri cha bano kubura pads cyesho yes nacyo nci abantu mu mashomero akwa government nehereza abantu kondo muzabje kungate kwaza kwereza abana pads zabje so norangu echo umwana nakumbaho yashikanga yishomero yadireshoni tagaraka yishomero so nchukora tukine satan number nyingi munonga of course miliyoni 1 emitwaro 20 batakweza P7 so ito ntugirango waba reto bakabateko mutekinuko bakege kuvuga motoka bakego kukanuka bakego kubija bakego kombeka niwamba basa kwija kubisaho nyensi yaba uko nito ndiyo twarabire mnyoke na reseni ya foto ndayiyongire nazo mutekinuko nashoma advanced nashoma diploma atokwa munana ninza degree ibyo nabishomeri so kugira ngo karabo mutekinuko tukumanyisa ngo noba wakomao ningara bagira ngo kuzo mutekinuko ninga sowazo wazo mukoreji noba waremo tumazima abo kuba wano reba na za Japan ukareba za China zone zitungukire abana babo bingi bona bari mu technical schools ohirebe kibatukiraho government ne batamaka sente ushanga ngo mwana nakore piki happy a level yo kubanza ya high school so then government ize mwongerera matmane bahereze byo kukozesa kungana nito government yahereza abanyayuganda byo kukozesa technical schools nizabasa kugira bizakoraho munonga okureba ngo imbere y'umuntu yabo mushi wareba ndukuri nuko nashomere technical kanyi nishomero ryo kwegese motoka kanyi day na boarding abana family school fees ya miliyoni 3 ni miliyoni no etamukani gishashura kantaka rigire mutawu manyi nabinizere nabo mutawu nabi abare mu gitawu bakata bakabaruko mu cyaro kandi aba graduates usanga nakubuza konkiyo kachikorota in fact nyine na graduates hat abo kwijja kushabo mu rumo wanje kandi yo nashomere technical so mbene okushoma technical tari mu kuferwa nakake so rungazi iyo nko muntu wabanza ukaranze hiwarigire ukabanza wara background edieta shona nyoko baribatana babasa kuyamba heze university baba basa technical shomechi babasa koro banonda kwiyongera yonkanye yongire niyo nishoma nza kuba nakweta graduation esha yona ya degree kana abandize certificate ngashoma advanced umwaka gumwe nashoma diploma ati ndiya degree nake Talent Driving School nimukora muta Talent Driving School nishomero rumwe area biri established 2018 bayinyowe nyonyeni target yanje kiriyo kugira nkani ndeba abantu abo kufera hangudu naje nti nyonko muntu nimbasa kora hoki ecyakubasa kuretera accidents za chendera oyirowe byemfuna because twena mu Uganda ntubaho byemfuna konka iyo nko muntu wakora hoki nashara mnateka wishomere ryo na registering Ministry of Works and Transport na arteka hode na boarding kugira ngo abana bo kushobana bataha abo kushomana barara because ina abantu kwambara gahare ati ngabo kurwo wanyoku kinkamye munabasa kutambura nebyera genda garuke so nakikora konkabura umwaka nishoza abana 10 10 abinkushoza kandi abingi nimbarondere mu kongabe mu ninje ndondera bimce murungi bagira mico ababo kunywa waraji ababo kunyese njayi because nabo barumbabatsi kiro muzira mu leta uza kumucondo uza ko nimba nyine bambega banje uko hiba korara uramunanka narese cyangwa hato kimweto uganira na wungu mwana because nito turya baziri
uyongera kumushobora ro naburize ntati banze unonywa marwa wamara imyaka ingahe inonywa marwa ati imyaka 5 bwa mbere imyaka 5 ibintu bitanu ibyogobera kunywa marwa then nyuma nyenta ati listo mu kunywa marwa harimo amagoba yabarata tibirumu ntumwe ntati banzo gareke emyezi mukaga kore none nkurondera umuntu karama bampereza report ngo emyezi mukago dimaziro takunywa ndirinza kuyamba ni nkurondera umuntu nkamunondera umuntu go kubanza na murondero gwa kabiri hata nakora na moviti navuge mu motoka bya moviti ebehango banyuma kurukiriza ubuhabuzi bwa exact ubuhabuzi so na nitwe n'utarabe twine nakasente Yesu mbya institution zezi konga twine kubanza twareba abana batugume tubesi babenka tubabazire babo batamukuretera ukavuga mu pesente cyo ngo kwakomaho so nico kureba abana ba talent driving school rwa katano ni instamanabo buryo mangambire kizubuki abashijana abasigazi na nabiki na nabakazi angambira tikizu cyane neki atumwe n'imyamba umbareta ubundi ni bareta rabo kwegesa first aid kugira ngo nora wano uvuge motoka nofuna chances nyingi zo kuvuga nabanza bafuna accident kongo wabugana afuna accident wamuyamba hota mbege soko ukora interview kugira ngo umwana nabasa kuba yegere kuvuga motoka aine driving permit ye aine certificate aine nemcyo murungi konka interview wota mwegiso mwana okubakora ba interview okubine kuzwara okubine kurebeka no shanga umwana wamwegesa konka tuwamuyiha muje tuwabajirota no yenda in fact no bako ba instructor bitu a talent driving school nabeja bitu ayishohorizi benyine tukereza muntu wa hero itontu banza traininga because no manya no manye no zitu umanyoti talent ne koreseti emichoro begesa bati nibajwara bati kuzite twikiriza abana bine bishokero ya baserebu ni ndande rishokero abo kuba umuntu kuza komura umuntu abanza yatandikira habigire yaza kureba jure nigino aza kureba jure damage yempa hareba sa tutireho ipapa ryenja ibyo rya t-shirt areba ishokero areba bwa dreads atatu ogogo ruyare namwe motoka yanje takuza kujuguza wewe uko noje nso nukurekana tureba twakutanika program izuka ngo ako kakari umurabishije aho kandi talent nibanywane bitu kandi tune kwantu badone misokana bakora kiri bahora abantu uko kwirikwana bakora nangwanza kumekinga so kureka uzo kuri branch witu Nyaruguru yes tukiganiraho icyo tunabaza kwishonga nkuru abo kubahindiye ni kutantungamo branch so natwaganira je twagize karubirizo nokora tureba ntuzo yintukora abo kubisende ziriya ko tubabanya ngo nabahingi abo bino mwani bine za kutoni bina byo nabiriyo yakora bakutureba Arkera Media News Center utubuziro haza we bare mununga bukundeba amazina Mutesi Robert twargombya business atene banyita abindiro banyita ambassador abanyigirwe yakwanda political analyst political activist ngomwe omba mobilize b'ikibina cya PFF umura Ankole region districts 13 zona kandi nyimugambirizo wacu mu Western region nakureba izo kote kagenda yagira ngo abantu abatakasarire basoko nabiya akakora babarekure abakwakira mu mbere bakaroro ukanida Dr. Kiza Bese Gestero nati atiyo mu komoto akamuretaga nijati yaza kumara keberonka umwaka gumone chweka tubaro nazamo yana kusimyaka 2 yana kusimyaka 2 ko akamukwato kwikuma na kumwe ati nabare imyezi nk'itano yo kusimyaka ariyo turi celebrating okorayira bamwe umbiye aba kujya nabo opposition umusiza beshire ngo muze umugenda na keji muze amukoro mbere ko kwari narayira base mujunga ndabarwe bayomba iyo beno supporting aninga of course kubire kuryo kucinika no manya president Museveni ogu tukamwesiga tingabanya Uganda kurugaruka mu Rwanda kinana mukaga kwika 9 na mukaga twabanza twamuha imyaka ikumfuri akuja mutukatu mwesigire kurugera a history aba president abto babire twine kizere natugira ngo kizu cyabebembeze mu Africa no kuremera umwebembeze twamwesiga twaja musebo twakwesiga twabanza twakwa imyaka 10 banzo yebembere ihangeri ubundi ukartsigire hiwatusi kiyaherize kugira appetite yo bwebembeze yagira appetite nyingi no muntu yabaye appetite nabasana kugemere mwiti inabe ndarebera umuntu yagemere yamwita ushanga appetite nyingi munungu wabaye appetite y'amarwa ngabasa kwita wagira appetite y'abakazine wasakwiya yo bwita so real president Museveni akagira appetite nyingi yo bwebembezi so yaza mu yaremeramu na wano oreba nani ndeba ha list y'aba president Sabesire nagwerwa kagwe abinja bayesire owamana yabarumu yabarasarvakiro
Salva Kiir no wa president wa Sudani of recent akaba ari hamukoro ya Enyara ahabwa bukuru ya Enyara hatina atambara jure pampa na poti nibatambara na poti ziri hihi so wasanga karera ku rwabo yemeze kuko abasudani bajya ngo bagume hapana tubaramuze ngo bagume habo kuba icyo kubanza tubakakora gakaruru kurga Sudani yafuna independence akaremesa okuteka hakaruru cyo kurebana na vice president we Yeru Yak Macha ariho mucomi na White House arose ko cyaba hakanise kugira ngo yes so akagezaho kakanise kugira ngo katwabe twitirizine ngo kwikumene habe hakaruru habwa kiwa kindwire so abantu ba Sudani nabo tubakwenda kandi nabwo Museveni no president Museveni wagerezeho kuzayina mwana kaya mahega Uganda gar Sudani munonga ngugari yo protecting Salva Kiir kandi aba Sudani bo batakugwenda wonko muntu so nareba bejenye bayeta na amanyanturi yare president Museveni obiya birashitamira akayeta ba president ba South Africa akayeta abajungu bijaha ongati president wa manu yayeta mu Salva Kiir arikweko mapampa so ni kintu cyo kushazana kushanga ngo aba president hati bazire mukoro yawe yayeto wayikotori yogini amazire myaka makumyana nenga ho mbwebembezi so really norangu nirayetana no wa Kongo no wa Kongo second ngo no yabira mutiro mbwebembezi ko ngano warana bwe Kongo redi hati yakashangira United hata dividingire mukabi twine bicyuke bwo bemerwa ba M23 eco Eastern Congo yona abo kubera mu byo bwija kandi bakajya ngo M23 weru maka kwate kugira report ya UN ne yoreka ngo heru maka kwate ka government ya Rwanda na government ya Uganda Rwanda ne hakana konka evidence ya United Nations yorukwe kujya ko Rwanda yahakana cyane kandi Uganda of course takabura kwehakana konka ntukimanya ngo report yarwo mu United Nations tuna ntbatwine kugisiga kwa United Nations United Nations cyerekana igamba negira ngo ba M23 n'abanyarwanda but abanyarwanda abo ni bari abazariro mu Kongo basa kugira nti umukiga akazarwa umuryankore zukati na wariki nabaye umukiga nari umunyankore akayamara makirekanwe na bisenko na bisenkuruzi na timu waje mu mugaruko wanyu gusiga batakenera no mani batari reba negotiations zazirize kubaho mu America zibezira mu government ya Rwanda na government ya Kongo cyo kumanyisa ngo bamanyire ngo hino gwine mu interest inaine mu interest so ntukimanya Kagame yazara ne mukoro ya mukuru tumakaga-mogu n'umwumbanta bayorirwe president Museveni Kagame akayamba president Museveni no kwato bwebembezi na Museveni yayamba Kagame kwato bwebembezi yes so hati konka Kagame na Museveni tubagitaje nijika enyuma ho kace tukamare myezi mukaga tukingire boda ya Uganda na Rwanda so norango tukire ngo mushaho banumbi abako washanga ko kika Kenya aba Kenya mbagira ngo president Museveni no watitire horuto waka Kongo bajya ngo watitire Tshisekedi waka Tanzania ijo kareba genocide ya bire Tanzania mu byakaruru bakwita abantu ngo president ngo amahega UPDF kakaga ko bitari confirmed konka abantu nko yembagira waza Rwanda no rango harensho ngagati ya Rwanda na Uganda waza Sudani no raba Sudani bari yati matatu bakwenda president Museveni so ncumanyisa ngo tuyine kizubu cha East Africa president Museveni takiri kizubu cha Uganda n'ikizubu cha Africa kwa waka Central African Republic tuyine na mahe so oreba ngo nijango cyo kanateka East Africa kugira ngo president Museveni kizubu cha East Africa kizubu cha Uganda yonkanka Uganda n'ikizubu cha East Africa amahanga Eastern Central Africa so noreba obwirobwe ba president aba kuba kweza kuwa man hata atandika kuranzia harengo rwa Africana ngibya biroho Gaddafi no mugijuka so Gaddafi yarejereho president Museveni yabango yamuzombigere so nanango abengo yayibambira Africa yona hati noratandikira na East Africa waza kukoko no shangariyo wakiko no shangariyo so itwenkaba opposition ntujumerere kintu cyo kugira ngo akaruru to kubasa kugira ngo abantu mwije akurahira kwanje already Dr. Kiza Besigye ariyo muchome cyaguranya ariyo ombwanga ngufu ariyo mbuzahe ba kakwenza bariyo mbuzahe ba Edu Mutu ariyo muchome mwe abantu ninje abanupa bahagize banupa binje bariyo mbihome abahagize ba PFF binje bariyo mbihome wano rasamugumya rumusikazi mamweta samugumya no mwumba aba strong support aba PFF akabana ndakwesimba rukunjiri bamubuzaho natwe tukamanya gahari aromushija mamweta rwangomani namwe no wa NRM numara akanyamishwa akanyamisha umusiona nenyamishwe mwe kurya ekarya nabana bayo madite empunu yo yarya ekagirenza yazara ntayahereze kuzara ukabura kugihemera nehinduke kwata abana baye bari abo kuba arumsha mamweta rwangomani no strong cha wa NRM narwo mu ruhara konka nawe aryo basement because abarigire mba bright bakija batugambira
una waliyo investment so imimo abo kusheka mwimwe muhagira NRM nunungi numuteka kwiza kudufunamu ahabwo kuba wabatadufunire mwamarwaro because noza kuzahirwa roshange mbaze tari yofi ibyo nebe NRM niyo ko yakwe yakwita washuma noza kuzarugudo engudo accidents zeyongire buri zantuferwa abantu 10 hangu je ko ruguturo ahabwo urugwenguzi na nengudombi especially bishenye hati kandi birikari masaka birikari masaka road konkatu bishenye birikari so tino muntu atararoze ahabwo bwa NRM wota burorize ho marwaro noza kuboroza ho mu mashomero oburoze ho mu kuronde murumo oburoze ho mu byagurkarcha ushanga uhinjire no mangu araba hinji nagura ombazi gwente afurente engoha gumane mutero munga ahabwo mbazi ibitongo byakubire bya UNBS byakubire byero mbazi birumu corruption umuntu na leta twira yeye mbaze fire fake bagirekera abaho ahabwe nguzi so tino muntu atarize kuroza bubi ahabwo bwa president Museveni na government ya NRM so uburyo wa NRM uburyo wa opposition so tumwine kora no kwegita tukugero misho turiyo turahiramanye yes ko kutera muto cyo kora rero kujya no kwana ni 5 tukacere noreba muki umuriyo kwenyina tukuturuma ibi byenyuma bera tubirebere twabireba no expecting achi emyaka 5 ya president Museveni eza kuba imyaka yimibi munungo mu history ya Uganda itakabaho ntaza kuba mu kidnapping aba opposition naza kuba mukufa abaragizeho kakansa project maro project empango tinguma kuri wajimanyire hari project empango ya president Museveni kuteka mutabani ningo mukazuwe ningo mukwe ningo muhara ninga shenkazi bamumba family bamumba family so ejo project abaragizeho kujakansa bamwe numuza kuba muri gaho rango ambassador w'abanyi bambuzaho ngo Mr. Y bambuzaho ngo X bambuzaho ebyo byona nibuza kubambereye twa kugira ngo icyo kisanja tukireba nk'ikisanja cya muri cya president Museveni icya kabiri kiraze mu ntaza kuba menguzi etakabahoga mu history ya Uganda abo kwa kugira report ya Solicitor General negira ngo trillion 10 9.7 trillion zinibaziba buri mwaka so nchimanyisa ogo mwaka ntuza buri mwaka aho kwa turundana twe 40 around 39 38 konka 10 nibaziba so ogo mwaka ndiyo ni ndeba nabaza kwiba sente nyingi abo kwa bingi bamanya bari bamangu bari mu time egenda bari mu cyo kugenda icya kabiri ninza kureba ntuje kureba mu okwekarakasa kwingi okwabashubuze de ineza kuzahiguru ntuje kureba okwekarakasa kwabashomesa aba arts ntuje kureba okwekarakasa kwaba polisi waraba polisi kuba kurara uba biremba kora ebebe bya town orders kuno jangu batandikira polisi bakashenyura buri container bwa polisi so aba polisi nzakora bakwekarakasa ahabwa okubyama kubi okurya kubi okushashurwa kubi na no kutura kubi omunyaka I predict omyaka eje 5 niho turafune mu okidnappinga kwa bemembezi kurango umuntu abuzireho bamuronda yabura byaza nkayingu yamurwa kembituruzo abo kuba mbaza kubana hakansa obwebembezi bwa project kugira ngo twena ngo hotel family because iri hanga it's not a company ke kubera company yati nkanye company yanje nashara mu kugira ngo mukazi wanje gitware nebere company yanje konka to kubasa kwemeroka kwati hangarige ruma bakiga ruma abanyankore ruma bakonjo ruma abadokori ruma abaganda ruma abateso ruma ukajya ngwimwe family imwe nimwe mwenga bo kwetegereza abantu bona tubarashomere family yanyu niyo yashomere je niyo kwetegereza munonga niyo mburu kimwe kirungi ngwimwe abandi tine karunja kabarumu so ecyo ruyare nindango ntiza kongera kudividinga mu ihangeri then akantu ka tribalism nako tribalism ne kintu kibi munonge kintu kujumerera nyungu mu ndere yongera somedi neza ko yongera ahabwo kuba wareba ko kuzabuganda wagendo jwire yero nanguna wo ine duko jwire yero umuntu utakugura mu Buganda abantu tubagura mu duka yawe waza nkaciruhuro ko zwire nke bya nupu nke jacket ya nupu ninge ngofira ya nupu ya red barikara ya red na waza mu hotel tubakwamere na waza na wano uzafite maboda yarebo bijure takutwara so oreba ngo hariho tribalism ombintu bya kaza rese gwe bintu bya politics ushanga ngo president Museveni no kumara umbwe bembeza karemero ho munonga abantu bizire bamanya ngo abanyankore nibo baremise ho Museveni abaganda nibo bakurwana sa Museveni so rwabo rutaro rw'abanyankore na nabakandi obuya ito abanyankore nito turwana sa Museveni kusinga yo nito tutakumwende abo kwana no kumureta abaganda nibo bayambira ho Museveni munonga tabanyankore tukagaba tumwangire no ijuka kesimba hari kumo rwenda kinana abanyankore twamureba munwa amureba munwa twarango go mshana basako bari mu bishuba so twamwanga twahereza samu kutesa akaruru twaka mwima akiya yo less than 5% so
ituta abanyankore twanga ka represent Museveni so hata babaganda tubakuchumanya bo batekateka ngo ituta abanyankore tukunda president Museveni okunanga so akakantu ka tribalism ndiyo nindeba kariyonka zakweyongera kureka chink predicting president Museveni nabasa gukora we no mutabani nabasa kubinga abazeyi omu cabinet are you sure I predict that abo kuba cabinet egine basa kuzamu abasigazimu abo kuba kinerugaba nanda abantu abarakore nabo nora hati bagire biringa company no mwana ndakabantu zakora company no yeka kuronda abantu babora bene bakora nabo so tuyo nzora ni predicting ngo nabasa gukora cabinet akwa izo nkara yateka ho list y'abantu abatanukire nakegere yes nanye nkagirebaho oro mutaba tukabira na musanza gasumba abo no munene abindi nimba doubting aho konka tubasa kureba cabinet iri kwihindukaho konka ndiyo nindeba ubworo mbantu bweyongera ahabo kuba government ine plan ezetiriho zirizo ezo kubirenziye w'abantu PDM je batiriho ngone basa kuyamba abantu abinji kubaye batandikira obuduka batandikira container batirimo tu business bizere babishenyera kana sete ne bazenda kandi bagira ngo eze center muteka kushashura oda mwaba mutasosire mukuza ababushenye muza kuzanya mushekera abambarana muza cyamugoranyi dekara disi wasema abo tinku manyicomeke wanyu ntubatsubira bushenye ahamba batwaranya mushekera so mweteka tekesa yo nabarubirizi nimwe muza kuzanya mushekera mwaba mutakubasa kushashura miliyoni mwako abantu bazine abinji kumwazi bahire bagenda bamwe bashashura amabanja abantu bakabi n'amabanja minji abantu bakabi benda kujuga shiro mukaza amazire myaka ibiri takamujugaga abamwe bagenda bajuga abantu bazunyomarwa abo kuba tubarabanze kureba umuntu wamuha sente noyuka ngo mu program za government inasimereho kace yakoza akozireho bakambageta NADS na were security NADS ejo ekabega bembo directed no muntu wamuha kiti cyo mwani kigumire kugenda akakiguza wamuhe mpunu kigumire kugenda akagiguza wamuhe mbuzi kigumire kugenda akagiguza konka umuntu wamuha kakadi hati nanye nkeje shahama banza ginyino kampere zaka kadotora kakade reality ngubanza naza kugura umwani muninga naza kutahani banza nashashura amabanza ga school fees erionet tujya higo ecyakandi ndiyo nindeba school fees neza kutemba ahabwa price y'amajita kutemba buri kimwe kiza kutemba umbwiro akwayizuka minister wana nkeje akagira ati ataukwezi kwa katano kwa mukanga amasenga kwinjira ko mutanka zitu gakoza kigawira yes abako amajita gutubent koza hati nago barese rutaro rwa Iran rutakatandikire bagugura hansi hati nani ndeba barozi 104 ma dollars baro ito abintu tugura 9 $90 so nchumanyisa ngo amajita nagateka kweyongera ebei azamazita gakweyongera cost of living nazo zeyongera iyo ni predicting akureba life y'abantu iri kubambe munonga abantu bakuruzinge murumo company nza kucendeza abakozi ndiyo ni ndabanya Uganda binji bakuza kweyongera kuzaheru kutere byeyo abantu binja baburonzere murumo kabura batekateka ngo bazo mu harabu babasa kugira iki bafunamu so ndiyo ni predicting gasato kugira ngo abo muhuko mwihanganye cyo bazo muhuko at least tugenda oyoza kunabasaba kikuruna n'abazeyi konka abo kumba hatine bo kureba ufuna yentandukano ndetse kizu cy'abanyayiganda n'entanduko abanyayiganda n'abakozi konke kizu kitwine n'entanduko buri muntu wamuhe entanduko nabasa gukora wakireba konka abantu entanduko yajihankaye government itine sentence z'amagoba makizetiriho ezakubasa kuyamba abantu abo ezabakazi izimyeto ezo kubana orango batire mu banka neza abakazi nzende byapa kuko abana babana baza kuhendwa aho kwizuka ngo ati batiro iteka ari kujya musenza ko rugayiro kuza kunuya umusoro no rwo batiro abana bene basandika sente bakusindika mu baza kuzayo konkana bwe atabaye mbihe yo cyangwa baza futanka kwiyuka ki abo kuba twara sandike sente government neza kuba neza monitoring neshara ho mushoro mwinji so really ndiyo ndebo kuongera kubona aba in fact eje myaka etana ito atandike rizoba 2012 byo kwa katano 2026 n'imyaka etana rasinge yo kugumira abanya Uganda yabaho no habira hari abajungu no mangu ni turi ni comparing government ya NRM n'abajungu abajungu bakaba better to turi mu kisanje cya akuna muchezo kuko atatubaza kusheta kiye ekeke cyo mwene ni kisanje cyo kurya nisanja cyo kurya kugira ngo buryo mwe hataba ayakara kwate naza kuba nakafira ho sanja kubonabona sanja kubonabona sanja kusafaringa sanja kuguze byawe sanja banga kutware byawe sanja kubure mirumo sanja kubura school fees sanja kubure cyo kurya sanja buri kimwe cyone kibi tunaza kusangana hatamba jet impacient mana za kutana katwaza hatimanya byatantire pavers yesterday friend wanje anterire no wakatete
yangira ngo hati wano utambura nogena noranze yaranze harubajungwa kweshayo nani bafutera pefu ari umuntu wanje wakahendera yazapicara kutaha akaza kweshanga ryo mu irwaro no bamweta oha no broka harugura wabaguma konka akaza kweshanga ati yashanga ari mu irwaro bakamutera pefu yenyine yamutwira niyo yabire ruwa bashuma ndano kirero wabura munongo muri bakera muri Deni Center rero natureba bitkaniza ukamutina bamusanga sako nuba kuteka mu center musanga sako ne kujanti saving nabo kandi abantu basangwa ari nyamufumura muri shikiti yasema binamataje mingi aho naho hori nasako no miso okusaving nabo musanga sako umuntu yacho basukwa kije miso kandi twakituyambaho umukubundo boro tutere to tukuhendera tureba turonzera ba member parliament okurwo muri mbarasite abinji bazayo mwana wa warita ubwo akagira ngo bohumwire akutene byo kora uriyo wanankeje wambara no sana bajango buri yaho bakeka yabasya nogira ngo mbararasite na mwana wa kachebizo bajigarukire mu akwate bire bitakigamana no gamba akabura aba trading orders rene tambura mbararasite ko kwanotera mutoki nora ngo turi tuzankaye parliament yiki ecyo kubanza ecyo kuva ni cyo kusharura so ababira amabare mutaka expectinga kusharura na bari ababira rukirina nababira hita karkweza ito bambara tukabaho ibare so teka kugira icyo tafunomba memba para ahabwo kuba akakaba katarkaruru constituency zone ishatu haboko umurimo gwa memba wa parliament ashimire kwa naije akabuze birohozo aharimwa bebe abatezi bakarura akabajya ebiko bategana sandiki akabitwara Kampala akabiga mbo parliament bakabarabyaho abantu bakadufuna ko ngabamemba ba parliament abo kuza cyankwanze ejine mu myanya esingire yo kwitihangeri hati nkijeri teka ya sovereignty biru ndebere rita we nariya nazina na katambara we naricakara hari kugera nagira ngo twarabyaho ubwo na wine ba brother be bari heru South Africa no basindika sente ayine barumu nabambari heru ayine abanyabzare bari heru ayine abana bo muhimba rumwe abagira heru ndabatwaza basoma kugira ngo barabye bitekeriyo aho kugira ngo basingire kandi ndabinjo bari mu parliament no basingire kandi barabizo nyo ababahire sente miliyoni igana abo kuba president Museveni sente yabahirije cyankwanzi akabaho miliyoni 2 igana ya zita account zaguma spendinga so kuziyaho mpako bantu karabyeho kiyabire nagenda so babahiro sente baguzihanga ryabo in fact ejo mu rujungu tugeta treason barire mensi yabo rukwe so mutaka expect y'ibintu bihango cyo kubanza ababariro akarura akabinje bakakiba so mwe n'umuntu yibira akaruru no expecting akora kugira ngo akore iki nakora shi iwe ni wa mutiro mugwebembezi abamutiro mugwebembezi n'abasirikare n'aba RDC n'aba DISO n'aba GISO n'aba PISO n'aba VISO so nibo bamutire nkai omugwebembezi so iwe araza gukora ngo mukoriye iki omuyambere iki so really ndiyo ndeba twinko expecting akintu cyangwa mu parliament eje kwija tarona cyangwa cyaratise ekera yamba umuntu waburijo ugiro na mba kugenda barye nk'abandi cyo kureba hata abantu bahisanja kimwe gendo rye y'imyaka yawe 5 kora hizo tahi na nabandaze ya 5 kora hizo na watahi nonizo na warye 5 kora hizo tahi so tacho ruho umuntu kugira ngo member wa parliament unaza ababire mbakora abantu baburijo bamwijije abantu bakabashashorera ibyo abakorire basemuje abakorira abantu babashashorera ibyo so narangu abantu nibenda mu Yesu niwezayo konkani uzokurya tacho no kugira ngo uzokora manya government yeta kora abantu no bwo member parliament ukabasa kugira icyo wakora because to ino kora akore mu nshaho yawe ngunoza kora abantu noshimira kora government ya leta ati government yabara kugira icyo ya leta cyikuyamba abantu baburijo iyo member wa parliament no basa kutisa ki abo kuba think expectinga government ya NRM ukugira iki cyangwa munonge cyahindura amagaraga abantu baburijo okay Kachebezi kasibiri ngira kuzizamo nakuzatindinga nazereza deputy we nogira ngo niki ati ni akuba yabandize taragiremo egese mbere tiyazamo Kachebezi cyo kubanza kachimangwa abantu bakamwanga ngiye kibuzire kuze mukazo yes because hata abantu bakwangire nono zo kunkazo kubaronda kandi rume because ko kubenozo kabenozo kubatisiza notisiza abantu batarakuronze Kachebezi akaruru kakarondwa ba RDC zikabashama nana katembe ya msingi ba RDC bashita bajya mukigire sito mushaka yatsinga mu deploying abasirikare bagenda ubururumba bweko mu box foba so really Kachebezi akachimanya ngo abanyambara bakamwanga cyo kureba ya takuza kunakuko tayinene cyarahinduru umyaka etaneji engudo nzikusigara zirimbo muri mbarra
abantu bakusigara amanyoni hari Bakore kachebe zitaine chango cyakuza kwinduramo wareba urutindo rwa Katete wareba Kanyeyite wareba Taso Village wareba umukisenya abantu banyamize nente wareba ngudo zo kutora za Kakoba Muyenga ngayizona zizukozire twine rugurenda bigaho parkingire mbarastine budget ya billion 20 buri mwaka kunkano yebuza zuzanke eziba kushoroza mwityo kambara state south billion 9 na hati baherize kwija twashashura bamwe tw'abantu abantu babagerekera hatu uyebuza kumukutwara sente zite ito mutaki umuntu yakwa sente za trading license yakwereza property tax yakwereza nezinde mshore ndizo konka tuwamutwara kasasoro tuwamuhamiza go kunywa tuwamuhereza gudonungi tuwamuhamashanyarazi ge sentenche hati yo no nogira ngo emyaka 5 ejo naba yatwariza so rero ndiyo nindeba ngo government yakachebeze council nawe agenda zo kurya nko kwa cyo no mashya ngo emyaka 5 za city za council za tane council city parliament na government nyine yo ruguru yo natyo mu mberambi abo kuba twina bashija bino mururu bine appetite takabahoga buri kasenta kuba kureba hat for example izo ubaye mbarabyo sovereignty bira hinakanta kuba koziri yazimwe tumara kacyenjire bakagenda barabyeho supplementary budget ya 1.1 trillion President Museveni State House bakagihereza billion binikumi 410 bazihereza State House igana 20 baza police then biza bagira ngo operations ya izine kuzomo naro ya agriculture baje 20 naro ya agriculture yihanga ryo na baje 20 President Museveni no mukazuwe no mutabani no muhara na mwijukuru no mushenkaza na nyinento batwara billion binikumi hakubura umwezi gumwe budget zikahoya because ujo budget bagipasingire last week nanka supplementary budget urwa kana ningo rwa katanga konka esente ziriyo nzubura yo mwezi gumwe zikaho nanka budget ikaho umwaka gwa budget gukahoya so nchimanisa ku President Museveni wakwata billion benikumi eza supplementary aherizeho na tiak sugar ubwo umuntu wanwe amenogo wa ogogwe ngo mukazi no matwire mabakazi Museveni abakunda munonga arongo umukazi mamweta Amina aruhogo wa magora ogo wa webitoki shenyi hariyo ndizo mbageta abo nabantu be abaheriza kasente kingi konkano yebuza arondizo mukazi mamweta Peneti ogo wa rubo wa hospital so abo wabo yana saba supplementary atashabira bakazi babo banwaniri ndakabita bakazi ukagira ngo bahamba genete nga novanwanire yaba bakazi wa atyaka sugar na Peneti na magora na nogo webitoki magora wa bushenyo we wa factory webitoki abo wabo tabahire sente n'umwitana so wakwateze sente kazuga buri mwezi no zakushanga President Museveni really arukutwara sente nyingi we na family ye uyebuza bitoko mu State House abamiki yongo munyamahurire tutugambira ko mu State House mpari iki kambata yo sente nyingi munonga because ogo mwaka batiriyo 900 billions approximately 1 trillion Bible negera ngo mutagira umutima mubi no bwa kuteka mu ezabo pingana ki ikituriti kikayizora so ni State House eji wari yuki nyenda kwija kugira izoba kunga nazo yo nagira ngo naza yabindi mu yakugira ngo naza kurya kunga nyenda kwija kuza kureba ikina okuko mu State House hari yuki esente zuteko mu State House nsinge zuteko mu nadis nsinge zuteko mu PDM abashabu imi appetite abana ba State House bana abantu yes abashija bo kutwara sente nyingi munonga zikusingiza ez'abantu bantu bo tabagera makantu ko buntu amarwarro mbakwashi no kimangu umwisho education umwana wawe bamushashura shiringi kashanjwe tamu umwana wawe abenzo yashomero ngoza kureba State House bakoze 2.5 billion burizo ubambaza nuzoba kutekesa mana haro kushanga nubakore sente shanga nuzoba kutekesa nkenku ito ndugurenku tuturarenga waha babazo atamu konka twatuyene umukuru wabanyigirwe kandi nibiga muri yasukwa natugambira next time zakwa James ukan tureba kaba mari kurahira turebe nane barabasukwa na James ukureka speech yemo bibizo hange yaragambe nayo tugitiremo bituri turembera ko garatambura takargo drama yuji